ตุกชวนนวมโอเลมิมกูดลาเซปเทมเบอร์นี่สองปันเหสังเหสมเหปังอาเจอร์ตอบนี้อันนี้Zoram Newsอิลาวทีร์หัวงอูดัมปะเบียล ZPM อินมาอสอนเจลดัมปะเบียล by election อินบัวเซนักเจล ZPM ดัมปะเบียล by election campaign committeeหัวหัวตินเบียลช่วงยูนิตโหลดชัวโปรแกรมมันเจลอันนี้เซปเทมเบอร์นี่สองเลนี่สองประคัดสังเหสมเหปังอาคัน Professor เลนี่ลอมามินิสเตอร์ผู้ซีลนุนเนมา Vice President ZPM General Headquarters เลผู้ว่านั่นใส่ละว่า candidate จะจวนเขาช่างอันโผล่กว่าละเฮียงเขาช่างโผล่กว่าน่ะเฮียนมิทาร์เองมาจัด ZPM มาอันหลอมรู้ตันนี่ Professor เลนี่หลอมมาจวนรามินมาอสอนเจล่ะมันไล่ politics in เบย์น่ะอังคากันกัลสันเจล่ะนี่มีปุยตันริรูฟิมตักเนนผู้ดิกจอกเชียดกันตุ้มตะเจล่ะเฮ้ยฮิตฮิลหลอมตักกันนี่ politics อันนี้อวางอ่ะโดดเล็ดผู้ดิกจวนทิ้งหลอมมังอ่ะ in เบย์วักเฮียนรำอาเซียมทะเลวะมีปุยริรูอดิกเหลาโซ่งช่วยคอยตุ้มน่ะอันนี้อวางอินกันกัลสันอ่างง่ายนี่อดีcampaign team hian ko sang mi thar za somli pakwa an lom lu ta hetiang in west phul puya mi som sui duka mi som nga pakhat mar para Mizo venga panga mar para nota somli pasari le sil suria somthum parukte anni Sir Khanchu Bagakong Zangna Domna Pek Tur and Pek Thelo awangin PWD Scholarship Division Office to Nimin Khan Scholarship Fast Track Court Just for Vanlal and to Pekin Kal ani Hemi sungsa nga hian PWD Scholarship Division Executive Engineer Pulal Fakzwala chuan tuna Zangna Domna an Pek Thelo te hi ama compensate la to anlak to alung oil lova claim non le anni thu asoya kota sarkar chu achaklo zo ka wangin an office chu kalsak anni ta ti soin bungro anni ang te po shen sak anni bok Sir Khanchu Bagarod Land Owners IO akota ding pu VL ngata kei vom chuan ram nei tu Zangna Domna claim tu te hi no chaltang le saiphai area ami te anni thu le mi somruk pani anni thu soya kumsang hi som panga achanga an chantur an changlo ti soin kota hian an local to ti soibok nikum December tha khan court order hi achuaka ram nei tu te hi an chantur peturin PWD chu shiat tir ni ma se an pek thelo awangin court thu pekin an office hi kalsak an ni tak thu soya tunaram nei tu mi somruk pani in an sum mu tur bel khom hi chengnoi jathum somli pani sing hi sanga zali somli pali ani thu soibok ani BCM biak in mamteti thingfalami chu national highway lai wangin achim thingfala changa thu dondanin BCM biak in mamteti hi anwaya national highway kongpui longtlai road lai awangin din hun hloma hun engemaw chen ading to a ningani zan khan biak in chunga khi om ti hriat ani a biak in chung khi hi hmu theya azaw zel awangin nimin khan bungrua seng hoin kaushan mi puyan hnatlanga natlang tho mek lai nimin chundar som pani khan biak in za ve achin anung lam zong chu leimin in achim puita ani BCM biak in mamteti hi sakzo hlim nikum loka honthar ni in thudon na chuan asoi kaushan mi pui hi camping nei tuma an inbwa sai mek lai ani bok Joint Civil Society of Mizoram GST hotin Nimin Khan Assembly session nei zo taka Forest Conservation Amendment Act 2023 pass tak do lo na le do dal na hun wana pa hol kota man ani he hun kai shwai to GSTM convener Dr. Lelbiak mo yang ente chuan Mizoram Assembly session in FCAA 2023 apom tak awangin Mizoram invent theina om chhun pakhat Article 371G chu man thei ani to lova sarkar lai pui malak na chu state sarkar le Mizo mi pui ta chuan soi theina le lo dan theina dan an nei to lo ti soin environment le ramnga hum haltura wantlang mi pui ron na te po a om thei to don lo ati he huna hian Mizoram First IO athu soi pu ZR Chaming Lianate Center for Environment and Social Justice IO athu soi Tlangwal Joseph Mingro puyale Mizoram Transformation Movement IO athu soi Dr. Vanal Siama changte po in Mizoram Assembly session in FCAA 2023 a adopt andu lo ziate Mizoram din huna ti der thon ziate soin Mizo thalai te chu ramle namta na au chuak turin acha ani GSTM hot FCAA 2023 do lo na lantir na hi NGO le political party sang ten an thlop angin he huna hian party sang try to te po in thu an soi ani Prime Minister Narendra Modi an Bairabi to sai rangrel kong ahon na in khomatel turin sarkar chuan mi puite asom Mizoram sarkar chuan Nimin Khan thu chhuah siamin Prime Minister Narendra Modi chuan September ni som pathum sang hi som hi panga inrin ni hian aizo lamwala Bairabi to sai rangrel kong ahong dona
Sarang railway station atanga chuak tur rail service chu aizol lamwal atangin availiam ngal don ti antar langa he huna tel tur hian Zoram mipuite an som thu le alom na pui ber lamwala mipui adu apiang tel thei ani a luman a om don lo ba ka ID card po ken lu angai don lova security checking ero ti ani don ti antar langa zirlaino pang tele sarkar na thok te po he huna hian tel turin an soma zirlaino pang te phur turin ba som pali sarkar na thok te phur turin ba som hi paruk ram han ani ti tar langin he huna tel tur te chu jingdariat le chanvia lamwala lukim vek tur ani ti antar langbok ani Mizoram Architect Forum MAF chuan thu chwa siamin sumdon atana architect title and style diklo taka mangchin an omti soin chutiang mi telaka chuan dan angma anlak zel don thu antar lang he an thu chwa hian MAF chuan hun engemaw chen atang khan Mizoram danin angiat anga Council of Architects CON noya license and register architect nilo architectural design and service te pe a sumdona na architect title and style diklo taka mangchin an omti shiat ani hei hi MFF chuan poi ati in angai thotak le ani anti licensed architect ni loten architectural design and services ti thei anga an inchal chuan architect act 1972 kalechet na ani thu soin hetiang hoizong na lo thok chin ti hi ti to lo turin kan sha tira dan ang takin ma kan la zel don ani anti a architectural topic chen khat shat na le software chen khat man dan jir thiam na ringotin architectural service petorin dan anga phalna an nei lo thu atar langa licensed architect nilovin maniham thatna le sumdona atana architect title and style an mang ani chuan mi puibum na ani thu soin in sakkonga himna sang na satakin ati der thong the ani anti Mizoram State Tax Commissioner in tun thani somhni pani atanga man tur GST rate thar angin sumdong te chu an bungrua man ti hniam ve turin asia tira dan zom lo te chu shemthei an ni thu asoi State Tax Commissioner thu chwa tarlan danin India rama GST rate thar man tur hi tun thla September ni somhni pani atanga man tran tur ani a bungrua tamzo ka GST rate ti hniam ani do na wangin GST registration nei sumdong te po in GST rate hniam tak na bungrua te chu aman ti hniam ve turin asia tira chutianga tilo te chu GST dan hnuaya anti profiteering measures manga shemthei an ni thu soin mipui te chu rate hniam turangai hniam lova zuar shal an shiate phone number 0389233667 emo 8415065109 emo 9862581640 a shiatir turle taxation office shanga complaint turin acha ani heiba ka hian sumdong in GST return and filing an inshalna turnover of taxable sales chu an mani dor tu te hne tax invoice an pek chwa mil thapin an tilang tur ani atia an turnover chu an tax invoice pek chwa copy manga thunei tu te hne na fin fia thei tur vong thatura cha in azom lo te chu penalty choi tir an ni tur thu asoibok Chief Minister Pulel do oman Mizoram akut na thoka eizong an tamawang le tuicha an mamo awangin Irrigation and Water Resources Department tan malak na tur atam thu asoi Nimin Khan Chief Minister Pulel do mahian apisa a Irrigation and Water Resources Minister Pupisi Vanal Ruatale Department mi poimo te komin an malak na sang asoi puya malak na tur le machop an soi te chu ram roding vector ani thu asoi ani Nimin Chief Minister hova an thut khom na hian tuidai multipurpose project mamit na barta changa sum ho cheng vebel sa somni pakwa point paruk senga thotur chungchang te Mat Valley Integrated Water Resource Management and Climate Resilience Irrigation Project Serchip chungchang te Brahmaputra Boat Kaltlanga Tlonglui Springset Rejuvenation Kalpui Dan Tur Dapmek chungchang le project poimo dang sang chungchang an soi ho bok ani Chief Minister chuan kut na thoka eizong an tamtak awangin lo nei tu ten tuicha an mamo ti soin ramta na rotling ma chhop nei apoi mo thu asoi nimina thut khom na hian Mizoram National Hydrology Project le State Water Informatics Center kalzel dan tur soi ni in serlui b HEP tui man nu tam tham tak luang ral thin hi athang lama thai ching tu te ta na man tangkai dan tur zir chian tha an ti thu an soya leilet le phai thai thar chwa na hmuna science siam na sang jok manga tuisem kwal chu rampuma kalpui tummek ani thu soya Mizorama thokhat na turin champhai le matphai command area atan project the lu phot ani Nimin Khan Council and Minorities Affairs Minister Pusila Soivungan Ikfai University a Mizo Tetana lekhabulu tak tur Village Council System in Mizoram 6 adult and non-6 adult ti Langsar thu soin Pusila Soivunga chuan sarkar thar lak lu ani khan vi sidan man mek kumsang khachukwa somnga pathum ami chu afam kim tok to lo awangin dan thar kan boy pui ngala
political party sang te bithiam te nen voi tam tak kan clear hova sarkar ma sa te po in thei to pa anlo boy pui to kha kumina Mizoram Village Council Act thar assembly house a pasin dan thar kan lo nei thei ta ani hele khabutang zartak hi amun nge ya kalchila research tak beya je ani le khabujak to hian autonomous district council huam chunga khosang te ria chilin awazir chianga village council in relbol na te Mizoram khosang fangin azir boka village council dan thar kan nei kuma hetiang le khaburo tling kan nei hi ahlu tak zet ani ati district council and minorities affairs minister chuan India ram hi democracy ram ani angin mi puite hi ram ro rel na le in relbol na kan lal ema India ram ro rel na khaidiat pathum jinga poi mo ber pakhat chu twal chung sarkar hi ani ti so in India dan poi article 36 atanga 51 chunga twal chung sarkar chungchang bil tel ani thu asoya article samlin hnuaya chuan state sarkar tin twal chung sarkar chaktak din turin mo an phurang ti ani a Mizoram apo village council system hi kumsang khazukwa somnga pathum atang khan mantran aloni ta a khotlang in rel bol na le mason na kong sanga VC te hi an poimo fal le ani ti in VC member te poin an thu nei na chin te mason na an tho thei dan tur le sarkar scheme sang te zirchian te chu an mo phurna ani ti shaturin acha a Mizoram village council zongjong te baka autonomous VC zongjong te hele khabu hi chiar se adu thu soin achar tu apyang te tifing zwal sot tu tur village council system in Mizoram 6 adult and non 6 adult ti le khabu chu khotang en kol na kongara bimin tukbel tir tu lo ni zel se adu thu soi INPR Minister Dr. Vanal Thanan sarkar in journalist tan ham thatna sang akal pui ti asoi Information and Public Relations Minister hian nimin tu khan lunglei circuit house a Mizoram Journalists Association MJA lunglei district member tele Information and Public Relations INPR office lunglei thok tu te komin thing pui in puya he huna hian district Information and Public Relations officer pusila roi tawanga chuan lunglei INPR office din huntlang pui tar langin office ti sanghlun na turle mamu an nei sang te minister hne na hian a thlena MJA lunglei district president pu H Lalthan sang chuan MJA member te chuan journalist te ham thatna le mason na turte sarkar nen tho ho na tha om theina turle ram mason na tura an ngai poimo sang te soin member te chuan minister hi an soi pui bok Minister Dr. Vanal Thana chuan district MJA member te le INPR office a thok tu ten an mamo le ngai poimo an hena an thlen te chu a theanga bo zui ani tur thu soin journalist te chu mi puiten sarkar malak na an sha theinan le antan ham thatna ro mante a chhor tur takten an chhor theinan apwan zar konga thei top chwa zel turin le a tulna a chuan sarkar po fin chwa zel turin acha Agriculture Minister PPC Vanlal Rota chuan sorting shala thil diklovati an thu asoya a diklo kan chin felapiang chu poisa kan pechuak ngal zel ati Agriculture Minister chuan Secondary Collection Center SCC atangin portal la diktok lova report an thu asoya an shal ayatama lo report te an ti mu chwa ani nuwa rin hlelna a wangin social audit nei chho ani a diktok lo mu belzel ani ati abikin khochak tlang donga diktok lova report atam thu soin amuna social audit ni in so thing shal tu te uluk taka zofia ani thil diktok lo mu chwa chhozel ani ati champhai district social audit nei na tur ma bak an nei nol thu asoi PPC Vanal Rota chuan sarkar in support price apek nuwa report diklo a omnol ti soin entirna atan to thing ke je khacheng sompali in shalta se sarkar in support price apek tur cheng somthum paruk ani lain ke je khacheng sompani anga shalte in an reporta sarkar in cheng somthum pariat apek ngai turin heng te hi kan chhuak chhozel ani ati Power and Electricity Minister pu evroding le anan tun kar ni lai ni khan Mizoram khathlang lam power lak lu na le pek chhon na mun pui sia mek lo in hon thuai ani theina na mabak la omte amuna a en pui PNE Minister here North Chian Region Power System Improvement Project NERPSIP noya na thomek 132-33 kV substation West Phaileng amile 132-33 kV substation Marpara amite chu atloa Phaileng substation a hian na thok tu power grid tenen in komin malak na sang kalpui asoi pui ani sarkar thu chwa tarlan danin he substation a hian side drain le RCC kongba ka transit kem siam na ti lo chu tho zo vek to ani ti le heng la zo lo te po hi September sang hi som hi panga a chuan zo fel be sei ani thu tarlan ani bok Marpara substation a hian switch yat pan na kong siam na te side drain transit kem buildings security head ba ka gate siam na te thomek ani thu tarlan ni bokin March sang hi som hi paruka chuan zo fel vek man an be sei ani
Minister hi Engineer Lal Thanga Chief Engineer Distribution Engineer C Vanlal Soma SE Engineer Jacob Lalrin Nunga EE Mamidle Pu Samuel Lal Shat Zwal SDO West Pileng Ten Troy Omin Power Krita Changin General Manager Akalbok Ani Les the Minister in OKM Home to in Certificate Distribution Function Aman Pui Nimin September ni som pakhat sang hi som hi panga ninga ni som hodar ni khan pulang heng lawamar Les the Minister Swan OKM Home Phun Chong in Certificate Distribution Function Awat Sai Khwalian ni in Aman Puya Skills Training Chuak te hna certificate lanin Home Tan Cement Mixture Call apebok Minister Swan thu soin voina thalai heti za them huna local khom te hi na thok theirwal nu le pa te tan po a chorna om tak tur te kan ni a engwanga helai om nge kan ni ti kan ngai to anon fo atul hle kan tum lo le kan du mia lo ri hlo boya lu thei ani ri hlo boya tang mek te chan chuak turin sarkarin na satakin mala a kan department po in thei top kan chwa zel ani helaya po hian hom nei tu te nen kan tang tlang anga ti sa le tharau lama dam na in chan nge hi kan du ani ati a tuna kan natna atang hian dam hlen thei ani helaya mi te po in dam hi kan tum tur ani kaushan khotang le pol sang sang te po in aduat chewa chu wangin dam hlen ngei tum ro u kan department chuan OKM home hi bana kai zel kan tuma nangni po in thei top min chwa pui turin kangen che o ani atibok Dr. Thangte an dampami puite an trana mit tuishu khol pui turin asom non dampabial by election nei tura MNF candidate Dr. Arlal Thanglia na le pularin tuanga sailo chungte chuan dampabial an fanan chun zom zela khosang sang phul dong sei phul pui pukjing veng thar shui dukle mar para te an thlo ani Dr. Thangte chuan dampa constituency hi Mamit district ka om in ni a Mamit district hi aspirational district in ni a opposition MLA ni chungpo in ti thei tam tak a om ti hi kan sia ani ati by election a ZPM candidate in thantin hian ministry a khoidang lam don lo angai reng don sarkar ani na poimo zongjong an lo avek to ani engpo ni sela kan phumi lo ma ni se purin tluanga sai lo wanga kan trana mit tui min shu khulpui te u ti in dampami puite kan ngen ani atibok he huna hian ex minister MNF general secretary puti jelal nun tluanga po in thu asoya ZPM thi adik zong atle kha tuna chuan antan a thalo zongin alet zongin atle to a mipuin an laman hoi tamang lo mipuin be dong ta em ani tuna chuan MNF thi adik zongin atle tran meka MNF mabak a eng tran le mekani ati BJP Mizoram State President Dr. KB Chuan tun thani som pathuma Prime Minister Narendra Modi an bairabi atanga sai rangrel kong a hon tur chuan aizol chu railway map pa om tir ve to dona pasona tam tak a thlen dona ni ati he thu hi nimena BJP Mizoram State Office Upper Republic mipuiru na Prime Minister in Mizoram Railway honna tur chungchanga thu thar theder tu te akom na suin bairabi atanga sai rangrel kong hong tura India ram kil khora om Mizoram Prime Minister Narendra Modi local tur sulom om anti thu Dr. KB chuan asoya Mizoram tu te po anlom arin thu asoin marchak state ko puizi nga rel kongin apo palizi nga aizola telve to tur chu ro pui anti thu soin in kalpona lama le kong sang sanga masona tam tak athen don ati a he malak na hi mason na huap zo tak nia an sha thu soin rel chuan khwal jin ta chau ni lovin bungra tam tak rangjok chak jok le tlom zokin a phur sak dona Mizoram chu malam hun eng tak asyam sak nia an sha thu asoi Dr. KB chuan he project hi sanghi pariata tanga sanghi pako inkara pom ani ti soin kum sanghi sompalia Prime Minister Narendra Modi chuan alungphuma phuma kum som pakhat chung he project an tho chung khan tlang le lui kor thuk tak tak pal tlangin lever somli pariat kilometer som panhia thui baka leilan major bridge somnga panga le leite minor bridge somriat pasari siam ani atia bridge number za som paruk na phei chu meter za paruk la ya sang ni in India Rama bridge sang ver pol ani ati Dun tha September ni som pathuma Prime Minister Pun Narendra Modi an Mizoram a herel kong aron hong tur hi ro puyan ti thu soin herel kong hian in kalpona thazok asiam pia lama state sum le pai din hun ati thangdona Mizo te hian hason na ham thatna le rem chan na kan that to don lo ani ati Zoram news ngai thatu zongjong te in zawai sunga lom thu kan soye ni man nuam vek ule